Kurban Ayt günlörünün tarixi bul albatta ошол İbrahim paygambardын öz oğlu İsmail aleyhissalamды muuzdagandыгынан bizge sünnet bolup, şariat bolup kalgan. Albatta Allah Taala ошол İbrahim İsmail aleyhissalamдын ордуна koçkor жиберген айынан koçkor muuzdап, бүгүнкү күндө дагы ошол биз Kurban Aytта koçkor, бодо малдарды muuzdап, ошол курбандык чалып келебиз. Бул албетте ошол İbrahim пайгамбар менен İsmail aleyhissalamдан калган bizge sünnet, şariat bolup kalgan. Мына ошол İbrahim пайгамбар öz oğlu İsmail aleyhissalamды Allah Taalага жакындоо үчүн muuzdаймын деп putu kolun bayladı, jatkırdı, bıçağın kurçuttu, ayavay berilүү menen tarttı. Eğer akıl kalçay turgan bolsok, adam balasını muuzday turgan, öldüre turgan sebeplerden bardığı oldu. Bıçağı dayar, balanı baylagan, jatkırgan, bar küçü menen tartıp atat. Birok bıçak kespeydi. İbrahim peygamber açulan, emni üçün kespeysin dep turup, janında turgan çoğun taşты urganda, çoğun taşты ortadan bölüp koyot. İbrahim peygamber açulanıp, Ataktavul hajara ve lam taktavul lahm. Taşlı kesesindagi jumşak bolgan etni kesbeysinmi deydi. Allah'ın kudreti menen bıçak atilkilip, "O İbrahim, sen kes deysin. Seni özü jaratkan Kuday Taala kespe deydi. Kantip senin buyruğun menen Allah'ın buyruğu teң kelsin deydi." Eger akılga sala turgan bolsok, İsmail aleyhissalamdын başı alыныш керек эле. Бирок Allah Taala kaalabasa, kanday kurç bıçak bolbosun, kanday aloolangon ot bolbosun, adam balasına ziyan berbeyt ekendigi. Jaratkan Allah Taala korgoyum dey turgan bolsa, Allah Taala öz korgoosuna alары. Keremeти Kur'anda bayandap, "Wa men yetawakkal alallah." Kim Kudayga tayansa, Kudayga tawakkel kılsa, fa huwa hasbuh. Allah Taala men özüm жетиштүүмүн дейт. Ошондуктан да урматтуу мусулман бирдуган, бүгүн сиздин жашооңуздагы болар болбос көйгөй ал ыйлап чыгып, башка кылып, бирөөгө арызданып, башка кылып айта турган нерсе эмес. Жай намазыңызды салыңыздагы 2 рекет намазыңыз менен мына ошол жараткандан сурап, жаратканым Аллахым өзүң жардам бер. Өзүң ушул көйгөйдүн чечилүү жолун жеңил кыл. Аллахым өзүң мени коргооңа ал деп эгер Кудайга таваккал кыла турган болсок, инна залика алаллахи ясир. Биздин болор болбогон көйгөйлөр, биз үчүн көйгөй болуп, биз үчүн чечилбей тургандай, биз үчүн аябай татаал болгон нерсе жараткан Аллах Таалага жеңил. Анткени Аллах Таала кереметти Кур'анда, "Ва иза арада шай'ан якула лаху кун фаякун." Эгер Аллах Таала бир нерсени каалай турган болсо, кун дейт, бол деген заматта фаякун. Мына ошол заматта аткарылып калат. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман тугандар, Кудайга таяналы.